muntu nawe yitwa Bwiza rero nawe ni inshuti yanjye cyane. Bwiza ni inshuti yanjye kandi bya kijama, hahandi uko wowe nkuzi Tycoon, usibye ko wowe nturi inshuti yanjye nka Bwiza, ariko ni umujama nyine, ni umujama, tuganira bya kijama, tuganira ibintu byanjye n'ibye. Bamwe baravuga ngo arareba, abandi bakavuga ngo ntago areba, dore yuko umuhanzi Neo Bosco aherutse gukorana ikiganiro na Tycoon, aho bamwerekaga amafoto y'abantu, akavuga ba nyiri amafoto ndetse akavuga n'ibintu bitatu abaziho. Dore yuko iki kiganiro bacyita one on one, aho abantu benshi bari kuvuga yuko uyu muhanzi Neo Bosco areba. Ese koko uyu muhanzi Neo Bosco arabona cyangwa ntago abona? Gusa abinyamakuru bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda n'ikinyamakuru gikomeye Mama Urwa Gasabo TV, gusa ibi babyinjiyemo kandi babivuzeho. Abantu benshi muri kwibaza nimba uyu muhanzi Neo Bosco areba cyangwa atareba. Gusa mbazaniye amakuru nkuye ahantu hizewe, koko uyu muhanzi Neo Bosco ntago abona, nta nubwo yigeze abona. Dore yuko iki kiganiro mwabonye yakoranye na Tycoon, iki kiganiro bita one on one, bivuga yuko Tycoon yageze mu rugo rwa Neo Bosco mu masaha ashyira saa moya za mu gitondo, iki kiganiro bakarangiza kukirikodinga mu masaha ya saa 8 za nimugoroba. Bivuze ngo iki kiganiro musabye amasaha agera kuri 5 kugira ngo agitegure uyu muhanzi Neo Bosco abashe gusubiza ibibazo nk'uko yabishubije. Dore yuko babanje kwiga kwa hano mafoto mbere yuko bakora ikiganiro, aho Tycoon yagendaga amubwira umuntu bari butangirireho, uwa kabiri, uwa gatatu. Dore yuko bicaye bakavuga yuko nimba ubwa mbere bari buzane Bwiza ari buvuge kuri Bwiza, ubwa kabiri bakazana Bruce Melody ari buvuge kuri Bruce Melody, ubwa gatatu bazana The Ben akavuga kuri The Ben. Dore yuko iki kiganiro cyabatwaye amasaha menshi barimo bagitegura. Rero ibingibi ni ibintu byateguwe, uyu muhanzi ntago areba, kandi abantu benshi bari gukora amakuru bavuga yuko uyu muhanzi Neo Bosco areba. Dore yuko kugira ngo nsore kino kiganiro nabanje gucukumbura amakuru kugira ngo menye ko uyu muhanzi abona cyangwa atabona. Gusa igisubizo nuko uyu muhanzi atabona, bavuga yuko yavukanye ubumuga bwo kutabona. Ibinyamakuru byinshi bitandukanye byatangiye kumwandikaho ngo uyu muhanzi arabona, bivuze ngo ni ugushinyagurira umuntu. Aho iki kiganiro cyabatwaye amasaha menshi kugira ngo bagikore, bivuze ngo iki kiganiro cyarateguwe kandi ibingibi yari yabanje kubitozwa. Bivuze ngo Tycoon yamubwiraga ngo tugeze ku ifoto ya runaka, tugeze ku ifoto ya runaka. Gusa iki kiganiro gikoranye ubwenge bwinshi cyangwa ubuhanga n'ubushishozi. Umuntu wabonye ino video mwabonye yuko Tycoon nta kintu abwira uyu muhanzi wacu, ahubwo uyu muhanzi wacu baramubwira ngo iki ngiki akahita agisubiza bitewe nuko ya mafoto bayapanze, bakavuga ngo Bruce Melody ari ku mwanya wa mbere, Bwiza ari ku mwanya wa kabiri, runaka ari ku mwanya wa gatatu. Ndetse ibingibi bigaragaza yuko iki kiganiro bagikoze nk'inshuro zigera muri 5, gipfa bongera batangira, gipfa bongera batangira, kubera ko yaratangiye kujya agenda ahuza ibintu bidahurika, birangira bongeye bakicara hamwe. Iki kiganiro nibwo bagikoze kirarangira. Bivuze ngo aya niyo makuru yizewe mbahaye kuri Kidasamura TV Rwanda. Uyu muhanzi Neo Bosco ntago abona, ibindi byose muzajya mwumva hanze ni ibihuha. Dore yuko iki kiganiro nyikoze kugira ngo abanyarwanda bamenye ukuri, buri munyarwanda wese ajya amenyera ukuri ku gihe, kubera ko uyu muhanzi amaze igihe kinini ku mihanda. Gusa bamwe baribaza ngo ati se ni gute ubundi yandika indirimbo atabona? Kwandika indirimbo umuntu atabona birashoboka. Bamwe bavuga ngo ni gute agenda atabona? Ntago mubona ko impumyi zigenda. Bivuga yuko rero iki kiganiro ntibibashishikaze cyangwa bateremo politiki bavuga ngo uyu muhanzi arabona. Uyu muhanzi ntago abona. Iki kiganiro nagiteguriye mwebwe kugira ngo mumenye ukuri. Murakoze cyane, Imana ibarinde, ibahezagire kandi ibahereze umugisha. Nimba rwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Hari n'andi makuru ari kutugeraho kano kanya, bavuga yuko Bruce Melody yatandukanye n'umugore wiwe byemewe kandi gatanya yarangije kugera mu mategeko. Ibingibi turaza kubikora mu kiganiro cyacu turi buze gukurikizaho. Nimba rwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Turabakunda cyane, ni mwari mubana mwana makuru, nitwa Kidasamura, urwego tubakora rugakonko.